perut sedang kosong, lamun tian kenyakan di berisi adalah kurma. Nila pelecing sin sompel, telu cobek, terus pesor telu likur di sepalang. Berami tamde pejan. Ya. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, para tamu undangan, jamaah laki, adian jamaah bini, hafizakumullah, yang tiang hormati dan muliakan. Sendikman tiang matur kelanjutan pengajian niki, pengajian nuzulul Quran, sila marak biasa ya tangiring pelunggu sami awali sebagai muqaddimah pengajian niki ngiring sarang-sarang beriuk-riuk baca suratul Fatihah 3 kali ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina syai'un lillah lahumul Fatihah. Wa ilal ulama'il amilina mukhlisina lahuddin wa li awliya'illahi ta'ala al-arifin wa khususan ila ruhi abina wa syekhina al-maghfurilah Tuan Guru Haji Muhammad Fadil Tahir rahimahullah lahumul Fatihah. Saat kedua para jamaah niki arah pemisik secara kebetulan Bapak Haji Abdul Salam ia kurang sehat niki, keluarga tunas keikhlasan pelunggu sami pembacaan suratul Fatihah mudah-mudahan sak kenyeke tekitar rahmat aru tepaijayan sehat wal afiat. Lahul Fatihah. Sak kedua para jamaah ya tangiring pelunggu sami sarang-sarang beriuk-riuk baca hamdalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kole nujuk nikmat atau paican Allah taala sak sampun tian pelunggu sami teu paicayan nikmat sak ndet tau rekeng keluin sila barang-barang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin senamya rahimakumullah. Malam semakinan niki tiang pelunggu sami kenyeken irup atau arak elek fase bulan Ramadan sak kedua.
yaitu fase maghfirah. Sesuai jamaah marak Nabi tansah terpendikan isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan niki terbagi jari telu. Sak pertama teparan-aran fase rahmah. Elek tanggal sekek yang ke tanggal 10 Ramadan Allah Ta'ala curahan, Allah Ta'ala turunan rahmat periak Allah juk tiang pelunggu sami. Sak kedua elek tanggal selikur yang ke tanggal 20 Allah Ta'ala berpaica maghfirah. Nah makin yang pelunggu sami ke nyekelalut keturunan maghfirah pengampunan desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi anjuran tiang pelunggu sami sinsa fase maghfirah fase sak kedua bulan Ramadan niki kuat-kuat tunas ridhan Allah Ta'ala, kuat-kuat tunas mudah-mudahan sadendik temurkai temenggahin insyaallah Ta'ala malik, mudah-mudahan sangiring terjauhan elek siksa api neraka. Kita setemanikan berdoa kena Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah fase sak ketelu pada jamaah lemak dimin tanggal siwak likur yang ke akhir bulan Ramadan niki fase itqun minan nar yang pelunggu sami sak laksanaan ibadah puasa niki tepai caya nisi desida Allah Subhanahu wa Ta'ala kebebasan elek siksa api neraka. Kadia manik Nabi Ramadana awaluhu rahmah. Bulan Ramadan niki sak pertama Allah Ta'ala berpaica rahmah, wa awsatuhu maghfirah. Tengah-tengah bulan Ramadan niki Allah Ta'ala berpaica pengampunan, wa akhiruhu sak terakhir le bulan Ramadan itqun minan nar, kebebasan elek siksa api neraka. Mudah-mudahan tempel ngusami terpaicayan sak telu macam baru sesuai marak sak tersebut dalam hadis. Hadirin senamnya rahimakumullah. Makin iatang matur pengajian niki arak telu babak, telu macam nggih. Sak pertama makin kita bicara masalah puasa. Sak kedua yang pun masalah inti yaitu malam nuzulul Quran. Dan sak ketelu bareh napiaran. Sak ketelu dan keempat masalah Lailatul Qadar. Dan tili akhir Ramadan kaitan kaca masalah zakatul fitri atau zakat fitrah. Makin dat ngirit mulai ilih masalah puasa bulan Ramadan. Hadirin senamnya rahimakumullah. Tiang pelunggu sami sebagai hamba Allah sak mukmin, kewajiban puasa bulan Ramadan sesuai marak manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat au kama qol. Ayat sak wajiban tiang pelunggu sami puasa bulan Ramadan niki kadun kalimah kutiba alaikumus shiyam, kadun siam nggih. Den kadu kalimah saum tapi tekadu siam. Napi perbedaan siam dan saum, lamun siam niki para jamaah jaga diri elek telu perkara: makan, minum, dan setubuh. Nah, kembali entang pelunggu sami saumat Islam kewajiban puasa bulan Ramadan ile ayat kadu kalimah siam niki sebagai anjuran tiang pelunggu sami sak puasa bulan Ramadan niki kadit tahu jalani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sifat Allah para jamaah
Allah Ta'ala ndiin ngenam, Allah Ta'ala ndiin bekelun, ndiin madaran, Allah Ta'ala ndiin berdui sebini, ndiin jima. Nah, sinsa tiang pelunggu sami saat laksanaan ibadah puasa bulan Ramadan terperintah si Allah Ta'ala kadu kalimat siam mudah-mudahan. Entat satu wajiban puasa Ramadan niki kadit sak tahu jalani marak sifat Allah Ta'ala sak telu macam. Di yang pelunggu sami niki tatkala mengerjakan ibadah puasa niki kadit sak tahu baik angat andak diri, jaga diri, elek sang batalang puasa, yaitu sak telu macam. Makan, minum, dan setubuh atau marak basa cerura jima. Okay? Jelas niki? Nah, kalimah saum para jamaah. Lamun saum niki artiin jaga diri kadit sak dendek ngeraos. Ikanan saum. Sesuai marak sak terjadi elek pribadin Siti Maryam ibu nisi Nabi Isa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya takdiran ya jarian pihak sekek Nabi searan Nabi Isa alaihi salam calon ibu, calon inak, calon mami bini Nabi Isa alaihi salam arak sekek dengan nina aran Maryam. Maryam laik kenyakan sak baru telahiran. Ia terebut isi pamanan Zakaria dan Yahya. Kembek napun terebut milih peliharaan. Sin sa engas selalu, sin sa tilah lalu. Siti Maryam kenyakan sak baru telahiran isi ibu. Terjadi perselisihan antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Selapun milih jari pelihara, selapun milih jari ya jaga, ya rawat, bebeyak Siti Maryam. Lagu terperintah isi Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sai sak berhak ya pelihara Siti Maryam sak masih kodik niki tetundi dia. Bermintan tetundi, tesuruh tewo, tesuruh lempar anak panah hojok segara. Sai sak kecelem anak panahan din ia sak berhak pelihara Siti Maryam. Nah lamun sak gompal niki ja ia melihara. Sak kecelem din berhak pelihara Siti Maryam, lamun sak ngompal anak panah niki ja ia sak berhak pelihara Siti Maryam. Namu dua-duaan lumbar juk segara kacan dua Nabi Yahya dan Nabi Zakaria demen ngelepas pertama Nabi Yahya kecelem anak panah. Nah, dimin kedua Zakaria dimin napiaran dimin kapak anak panah nele segara mengompal nia. Jadi nia berhak Nabi Zakaria sepelihara Maryam sama si kudi. Mu hal sandek terjadi dan biasa terjadi. Elek manusia lain ia terjadi elek bebeyak Siti Maryam niki sama si kudi. Tapi an sakit tahu satu sebut taran mihrab ilik Masjidil Aqsa yiton tekuluh Siti Maryam. Mu sekali waktu tama-tama Nabi Zakaria salitu seriuk berembi keadaan Maryam sama si kodik niki mu bengak dimin buka lawang tahun sak terpelihara Maryam niki selong-elong penuh isi buah-buahan. Padahal lamun cara kebiasaan musim panas, musim benting-genting lagombe lek buahan sak menu-menu lalu ke sekolah. Buah anggur, buah apel, buah kurma, buah napi jak yang pita jarak doang. Mu beketuan Nabi Zakaria juk bebeyak Siti Maryam. Apa bahasan Nabi Zakaria beketuan juk ponakan Siti Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam, anna laki haza bahasan. Mbi tau mau ni denda buah-buahan seni. Anu bebeyak masih kodek ni kita berjawab. Apa bahasan? Maryam sa jawab paman Nabi Zakaria.
huwa min indillah. Buah-buahan niki ya paman semata-mata datang ilek Allah Subhanahu wa taala. Mo ilek putun ayat sak ceritaan sak masalah sabaru niki Nabi manik Allah taala innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah taala bepaice rezeki Nabi jak jua bighairi hisab dinarak tahu rekeng kalau ingin. Nah dikilah sak terjadi wan tak mulai terjadi hal-hal sak luar biasa ilek Siti Maryam ilek masihin kode ngonek laik para jamaah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sama dengan dewasa akil balik Maryam. Tetap ilek tahu sak ton tepian tersediaan tahu sak teparnaran mihrab ilek Baitul Maqdis. Kondek cerita hadirin sami jamaah di menuah terekeng dewasa bau kira-kira ya jari seorang ibu Siti Maryam mo ta'alluq qudrat iradat Allah taala ya kayun ya pihak sekek Nabi sataparnaran Nabi Isa alaihi salam temanikan malaikat Jibril ke malam datang ujuk mbeton sak mesari Siti Maryam ilek mihrab baru mu'tatiyo perahiman bemanik Allah taala kun fayakun mukbetian Siti Maryam din benui semama. Kotek cerita para jamaah di minuh betian marak kebelik umur tian dengan sesiwak bulan 10 jelo melahirkan atau bebija Maryam. Kenyakan sak bebija, kenyakan sak anak Maryam para jamaah rami dengan datang. Yang kami itu datang, yang moye ia itu begunjing. Ikan begunjing. Yang leto paran Siti Maryam baun bezina. Ya wahrua mtia uni separuh. Makok elek mihrab anu muk param dek komuk tahu mama uni. Lagu purayan jamaah Maryam niki orangnya suci tetapi karena Maryam niki wah ta'alluq si kudrat iradat Allah taala ya jari seorang ibu Nabi Isa alaihi salam mau lahir seorang bayi mau Nabi tanya berjawab waktu sak tekene Allah taala bermanik dalam surat Maryam apa manik Allah taala sak suruh nak Siti Maryam berjawab berembi-rembi unim teparan walaupun jak teparan wah bezina. Ingat Maryam manik Allah taala inni nazartu lirrahmani sauma. Aku perintah kamu kadim puasa. Apa kenan puasa? Kadun lapas saumil ayat niki puasa artinya menahan diri daripada berkata-kata. Jadi apa-apa ni terkena Siti Maryam naperan sebuku din wah berjawab kecuali sak berjawab adalah bijen sendiri. Nah silalah para jamaah dengah gunjingan saat datang ilek dengan sandek bertanggung jawab di sadu ruan tanda-tanda kekuasaan desira Allah Subhanahu wa taala mu kenyakan sak baru lahir Nabi Isa alaihi salam ilek perut ibu ilek tian mami binin Maryam marak dengan tukul tahiyat dan tukul babeyak sama si kudik ni mutekican tau ngeraos kadin sak bersih ibu nenek seteparan bezina apa bahasa tekican tau ngeraos sambil sak tujuan diri ingkapak daden inni Abdullah ya bahasa sama si kocek niki babeyak Nabi Isa berbahasa kena inni Abdullah aku seni tiang seni Abdullah panjak ke nenek atani alkitab Allah taala ya bepaice kitab pojok aku seteparnaran kitab Injil waja'alani Allah taala ya jarian aku nabiya era jarina nabi. Nah di minwah berjawab Siti naperan Nabi Isa marak jawaban sabaru selapun pada saling aneh uni kembe nak kocek entau ngeraos dia uni. Nah apa ni berjawab oh ni jandik anak manusia apa ni anak nenek ini uni anak nenek. Nah ya pun dengan Nasrani atau dengan Kristen niki arep pira nenek dia arep telu berdua nenek dia. Pertama Tuhan Bapa Allah taala
kedua Tuhan ibu Siti Maryam, ketelu Tuhan anak yaitu Nabi Isa. Nah, sedangkan tiang pelunggu sami Ahlus Sunnah wal Jamaah niki berakidah akidah tiang pelunggu sami marak manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahu salisu salasah. Allah Ta'ala seno sak ketelu elek dengan sak kena nenek seno telu. Allah Ta'ala nomor telu elek dengan sak kena nenek seno telu. Bekanan telu, lamun niki telu aran. Lamun sak ketelu, lamun mereka yang elek sakek dua telu. Sakek dua telu, tetap no sakek jari. Nah, yang pun Allah Ta'ala manik Allah itu salisu ketiga salasah daripada i'tikad Nasrani Kristen sakena nenek senuara tel. Jelas sedikit? Arab pire nenek arab sa bijari dalil qul huwallahu ahad. Nenek senuara seke. Dengan Nasrani kena nenek bedoi semama. Apa manik Allah Ta'ala? Allah Ta'ala seno lam yalid, ndien bebija. Walam yulad, ndien tebijan. Jadi Allah Ta'ala din berdui bapa, malik din berdui bija. Aniki akidah tiang pelunggu sami. Sajari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tulah kujuk kalimah saum. Nabi kena saum jaga diri dendek tengeraos. Jadi waktu tertuduh arak gunjingan Siti Maryam sateparan anak zina bija Nabi Isa. Jadi sin ngelawan teduk yikenan inni nazartu lirrahmani sauma, aku seni temanikan isi Allah Ta'ala teduk dedek jawab dengan lain. Jelas jamaah? Jadi lamun siam menjaga diri daripada telu perkara mangan ngenam det jima niki tang pulung sami kenyeket tetajah isi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan puasa Ramadan niki kak ditau jauh sifat Allah satelu. Allah Ta'ala ndien bekelor, Allah Ta'ala ndien ngenam, malik Allah Ta'ala ndien jima. Lantaran Allah Ta'ala ndien beri sebini. Jelas para jamaah? Jelas niki? Baru 10 menit. Makin yaktunas waktu arah setengah jam muka ulik. Antara jamaah bini dintahan tokol bahasa. Hadirin senam ya rahimakumullah. Namun makin yat mulai bicara masalah puasa. Keberadaan tiang pelunggu sami elek. Tengah-tengah bulan Ramadan niki ia taruh dait saat teparan aran Asyrul awakhir 10 saat terakhir, yaitu tanggal selikur lemak jangke akhir bulan. Napi kekhususan bulan Ramadan niki para jamaah apurayan. Tulah kekiak bercerita niki kadensa wikanan nggih. Loe ketuan tiang julun malam niki muntung nang ke tok ngaji desa Kerimbu. Unin jamaah berketuan kembe enja ampet kewajiban puasa sebulan. Noh ni. Kontek udah jawab lalam lu ketuan nenek tu aloh unik. Nggih. Hadirin senam ya rahimakumullah. Ulang jari niki sika berjawab. Suahan tejarian gumi langit niki laik jamaah. Allah Ta'ala doang arah di mana isin seke-seke. Kelangit ruan gumi alam langit det gumi niki dinara isin. Allah Ta'ala takluk kodrat iradat ya kayun piak sekek manusia sateparan aran Adam. Mu Adam niki tepiak si Allah Ta'ala marak sebut dalam kitab tafsir min adimil ardi daripada campuran tanah dengan air. Pada marak dengan saya piak jangkih. Nggih. Ibu-ibu sa piak jangkih.
Lagu ibu-ibu lamun pihak jangkih tak nak semacam misi, tak nak bangkat doang. Nah, lagu lamun Allah Taala waktu saya ciptaan Nabi Adam niki terbaik telek pira-pira macam tanah. Arak tanah putih, arak tanah bereng, arak tanah santar sin bereng macam-macam. Yang pun bijejarin Nabi Adam luik-luik macam kulit. Sila marak pelinggi sami jamaah bini luik saputih kuning. Arak saputih doang lagu endin kuning. Arak saberang lagu berang manis. Arak saberang lagu endin manis. Ye. Arak sasantar sin berang santaran si sembong kuali dengan negro niki. Ye. Dia menurut ciptaan Nabi Adam si disida Allah Subhanahu wa taala sesuai marak pengendikan Nabi jak jua yang pihak si Allah Taala enggak manikan kun fayakun. Dikanan iza arada lamun kayun Allah Taala syai'an napi jak jua yang pihak si Allah Taala an yaqula selalu bermanik ujukanu sayan pihak kena kun fayakun. Kun jadi fayakun maka jadi. Pada marak dengan sadagang wat, nggih. Sim salabim abrakadabra kun dagang wat. Nah, demin wahjari Nabi Adam, jamaah senamnya rahimakumullah, mu'tapa melinggih ilik kursi emas. Tepat tedam, tepat hias, terpasangan kelambi sutra dan sebagainya. Demin wah tedam Nabi Adam, tepat meleng si Allah Ta'ala. Meleng-meleng, ngongok kiri kanan, julumuri, sepi. Dinar isi. Lantaran mesaan paling dulu tapi ya. Mau datang pagayunan Nabi Adam. Timan sa dalam surga sa pani kesolah atau kiat tegolok si Allah Ta'ala. Lamuk ndek berdui kanco jandik. Dikini insah bahasa Nabi Adam. Dinar kanco. Cakap tuhur sama ni kebelik. Lamun darah senina jandin insah tuhur. Yeah. Jadi selapuk milih pita pasangan. Sak mama peta nina, sak nina peta mama. Ia pepatah dengan batu menek. Rebini, rebami, kance nini, kance mami. Ia bahasa dengan batu menek. Okay. Mo. Di menwah tewi kanan, pekayunan Nabi Adam saya berdui pasangan. Mahalikan tepamasari Nabi Adam. Tepat Adam cari kasar. Kenyakan sak mesari Nabi Adam sak kedua. Terurut. Terembot, tolang daeng, sak jalan kiri paling atas. Pemanik Allah Ta'ala, kun fayakun. Jari sekek cewek aran, Hawa. Dimenuh jari Hawa, tapahia sesik pakaian, sesolah dalam syurga mu. Tapa malinggih, ilik julu. Ilik julu Nabi Adam, sak kenyakan mesari. Meleng-meleng Nabi Adam, telek cewek, milin, berdemak. Yeah. Orang biasa dengan mama lah mentelek cewek je berdemak baik. Okay? Jarang dengan nina berdemak berjulu. Okay? Kecuali lah suruh berdemak jamili. Tentu atau dek? Hadirin seram biar rahmatullah. Berkontek cerita. Di menwah tapameleng. Nabi Adam ilik pemesarin sak kedua. Bin sereyuk sekek cewek aran Hawa ilik julun. Mu berbahasa Nabi Adam. Man anti bahasa. Sai kamu dinda. Terus yang kedua, sai kamu waliman anti jari umah sai side. Sai kamu jari umah sai kamu. Berjawab Siti Hawa tersipu-sipu malu-malu apa bahasan? Khalaqani Allah li ajlika. Tiang tepiak si Allah Ta'ala jari umah kakanda. Yang tepiak si Allah Ta'ala jari umah sida bas. Nah di minwah terkena menu isi Hawa malik kemilih berdemak datang suara kena dendek berdemak Adam julu hatta tusalli ala Muhammadin manik Allah kecuali kadim baca salawat ujuk Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad deman ara apaan sawahara Muhammad nur. Jadi segala sesuatu niki ada dengan berkat nur Muhammad.
Kan ia manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam hadis Qudsi, laulaka. Anden yang dinarak kamu Nur Muhammad, lama khalaqtul aflak. Ndek ya pihak makhluk sini manik Allah Ta'ala. Lagu sin searah Nur Muhammad jadi tiang pelunggu sami salai dek man jadi manusia selaput niki arak berdasarkan Nur Muhammad. Pokoknya cerita para jamaah dimenwah napiaran baca salawat na marak hubungan suami istri. Kanggo lah bareng tinduk. Mu kontek cerita para jamaah apa manik Allah Ta'ala arak telu manik Allah Ta'ala juk Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Adam manik Allah Ta'ala, wahai Adam, uskun anta meruk kamu dalam surga seni wazaujuka lantung sebini melantung senina. Beton teman ikan meruk al jannata dalam surga. Niki sekek. Meruk kamu dalam surga kance senina. Terus yang kedua lanjutan apa baru? Wa kula minha, makanlah kedua kamu minha dalam surga ragadan sepuas-puas hai susi itu mah berbi jantam mili berbi jantam kayun. Iki dua. Meruk kamu dalam surga, kedua bekakan berbi jantam puas. Sakatelu apa manik Allah Ta'ala? La taqraba hadhihi syajarah. Dedek rapat-rapat elek. Lolon kayu seni apa tak lagi ya jangka mau kakan buat manik Allah Ta'ala patakuna minaz zalimin kancam dua zalim memjarin artin dek pelihara larangan Allah Ta'ala atau dek menjaga larangan Allah. Dedengah iblis lah segerahan sa Adam di senina ndo kata pemeruk li syurga apa jaksin tepiak ni iblis. Musambil sa kapagdadan iblis khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kaji niki iblis tepiak isi api sementara Adam tepiak isi tanah. Segera nak nia ya meruk kekal dalam surga. Ingat jamaah, dendek bait yang pelunggu sami yang bersifat bara iblis. Dia mendengar tekican nikmat mut yang pelunggu sami ditinik tedem. Milih talok hati, milih hasud. Iblis dimintaun Nabi Adam temanikan meruk dalam surga dinini tedam. Mudahan rumanah uni. Yen kembe kena rumanah. Yen lalu goda Nabi Adam tu surga. Dimin kelema aru pada jemaah berangkat iblis silik balin. Datang ojok lawang surga. Lagu kebetulan waktu ni ke surga terjaga isi ulah. Ijari satpam, ijari security surga. Datang ni ke pagi mas, uni. Selamat pagi, uni. Kena ulah. Apa sida? Manusia atau apa? Tiang niki iblis, uni. Zaman kena iblis. Yang berita kembe, melek berdait kanji Adam dan senina. Dingkanggu. Dia nara izin dengan tamu juk surga kecuali lemak waktu syarat waktu nerak. Tulak. Jeluk kedua masih doang penasaran berembin tak ya goda ulah sini kadik saya mau. Kadik saya bawa tamu ni iblis. Baru-baru tan datang marak ucapan sawi. Selamat pagi mas. Masulah ni. Ini iblis. Kembe mau ketemu sama Adam. Kembe arah jauh ke manat ni uni. Tak boleh masuk uni nulah. Boleh. Nah, mau jelo ketelun, ini ni tedem iblis. Berembi tak ya tadahan diri kadik saya terperiak ni. Kadik saya mau berat kaca Adam ni. Kadik saya mau goda ni. Mun pihak diriin aran iblis sedikit din bina marak tu selak. Tu selak cerita nggih. Lamun alalu menakut ini pihak diriin marak manuk. Ini pihak diriin jadi setan. Ini pihak diriin jadi basong jadi meong. Mulai kenyekek sama si mondo. Arak dengan selak lela ururung pihak diri marak bebek mutogorok si almarhum Tong Guru Jamil podanda di mila maharumun pelot. Ane pihak berdiri menjadi bebek unik dia.
Kadirin jadi bebek. Mulai ma'aru. Patokan baduk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni mati unin. Mubian tegorok si almarhum Guru Jamil Paudanda. Kondek cerita jamaah. Pihak diri marak ruan dengan toak mukadu pakaian robek. Mu betunjang batuk dengan batuk selang bahoho. Pagi mas unin malik. Saya sida. Tunas maaf, tunas tolong ke jauh elek, tunas bantuan. Yang kembe melet lalu tiang bedait kancen ada. Waktu ni kerja sin sapiak diri maruk dengan toak mau lengeh pakaian robek tepria kejarin sulah. Silakan masuk uni mu bedait. Apa ni? Pelot tenani ada ni. Nah ni jari ni. Ulimin datang tu. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Apa gawe? Tiang niki elik bau elik dunia ni. Yang kami liti. Mau ke cerita tentang teman ikam isi Allah Ta'ala meruk. Sumur-umur remti lagu. Searan dengan tetabeng nyodok unin. Dini ini sesumur-umur nunin. Arak kali tetondong lemak unin. Nah mau iya gawe nah ni datang unin. Ia keliti jauh nasihat unin. Dia kena menasehat aja. Lamun nasihat solah, lamun nasihat jalengit. Yang kami. Ia keliti bercerita. Mau apa unin? Bahasa Arab kadun niki. Hal adullakuma uni. Melem teperetuk kacam dua sida dan seninam hawa ala syajaratil khuldi lulun kayu sa nyebaban kamu ya kekal dalam surga. Lamun kelur kakan buat kayu seni ja insyaallah sumur umur dalam surga. Kekal muah ni jaga mati. Terus yang kedua, lamun kakan buat kayu surga seni wa mulkin la yafna yang tekitan kekuasaan tan ini sidu ni. Raja wah menjadi ni. Nah Adam sak tegoda si iblis kena mano. Mun kejet sebiliin. Hawa coba bawa buat kayu seno bahasa Nabi Adam. Ngengkong baik Siti Hawa sak lumbar bawa buat kayu khuldi seno. Di mana bawa buatmu bergeretik getak. Getak kayu niki, getak kayu khuldi niki. Di mana bau mun aturin selakian Nabi Adam ngelur, Nabi Adam setolang. Tin bau langsung juktian niki tuan meru. Kemangket. Ayam pun betolang. Semanek dengan niki. Dengan ini dibudai semanek. Tolang bacot. Saya sama doa tolong bacot jamaah laki. Nah, giliran Hawa sak kedua Bismillahirrahmanirrahim. Din bau juktian dada ton meruk dua beretut. Marak talok tu. Okey. Nah, diki sejarah para jamaah. Nah, demin wah selesai. Kelor ataupun daran buat khuldi sakacan dua apa manik Allah Ta'ala. Hawa. Ada nak itu nani jerih. Hawa. Kamu mau ke balam bau kayu. Mau ke balam rapat-rapat apa tak lagi dia bau buat kayu. Mereka Allah Ta'ala. Mau nani kamu jadi pelukis buat kayu khuldi jaga sugul daram. Nah mulai elek jelo seni saat seni kamu pribadin kamu. Lantung apa saat elek isin tia enam tia andi mabetian. Lantung anak jari bayi balom sa nina elek baun dunia era kadim begetak bilang bulan. Nah iya sejarah jamaah bini pun sogol darah bilang bulan head. No serah dengan nina head. Saka dalam kitab fikih head niki teparnaran amrun jibiliyah. Perkara hal sak teridisin dengan nina dinar dengan mama head. Sila ketuaan baik. Ya. Timan jari Jokowi dan head Jokowi. Selalu manusia laki ataupun mama ilek kalangan sa paling atas jaga kalangan rendah dinar head seke-seke. Sahed sai. Jamaah bini. Arak sande head bilu bulun sa teparnaran waria. Wanita pria alias bantong. Nah bantong nikin den head. Jadi khusus dengan nina sahed.
Jamaah senami rahimakumullah, mu demin marak niki tadahan para jamaah. Demin wahdaran sakacan dua Adam det Hawa buat kayu niki si keberkat buat khuldi niki anden yang dek medaran dek bekelur sakacan dua Nabi Adam sebulan masih nya besuk niki si keberkat anden yang dek medaran selama sebulan. Nah maka Nabi Adam sadaran buat kayu khuldi kacan dua besuh jangka sebulan mu kembek entiang pulunggu sami sajari umat temanikan mejan sebulan. Ti bapak laik salah mu tiang pulunggu sami sajari bertanggung jawab. Mu nia kelur buat khuldi tiang pulunggu sami temanikan mejan sebulan. Ia kan dia pepatah sekena satu makan nangka semua kena getah. Antung tiang pulunggu sami temanikan mejan dengan besuh mu ite temanikan mejan. Sila baca hamdalah. Alhamdulillah. Mu kondek cerita para jamaah. Apa manika Allah Ta'ala aneh Adam nani kamu dempati ihbitu minha jami'ah. Aneh ento naneh. Kamu nani wa mashtakalat mingkuma apa sabim jauh tenton juk dunia. Mapun inulah gedak lalu unulah ile Adam. Nani ja Adam. Gara-garan kamu kakan buat kayu khuldi. Ia gara-gara tepenton juk surga. Nani ilet mulai berjanji. Kamu lantong anak jari bayi balom yat bermusuhan uni. Aka iya no dasar ampun bembe tot tadait isi ulah nggih. Dim taun ditekako si ulah. Lai Adam kace ulah wa besumpah. Aye dasar ampun salah atau ndik wasalah lantaran lai sabab kesalahan ile surga Adam det ulah mulatong tiang pulunggu sami ia jari jauh tanggung jawab nabi sak terjadi lek bawon dunia dengan tekako isi ulah. Jelas niki? Jelas? Nah baru ia hikmat ampun kewajiban puasa bulan Ramadan. Nabi Adam waktu undaran buat kayu khuldi niki ande nyandi bekelur selama sebulan masih tetap tekican barakah besuh mu itu pada sajari umat Nabi Muhammad kewajiban puasa bulan Ramadan. Jelas jamaah? Jelas? Jelas niki? Mu arak 10 kekhususan bulan Ramadan niki para jamaah. Agun dekat sembihin makin niki din bau tutuk laun. Biasa 10 pertama manik Rasulullah dalam hadis as-saumu junnatun puasa niki jari benteng. Tapi kanan benteng jari jaga teli api neraka. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda as-saumu hisnun hasinun minan nar. Puasa ini menjadi benteng daripada api neraka. Sakak lamun kena tegawe puasa niki insyaallah tiang pelunggu sami sak puasa bulan Ramadan yat tajauan elek api neraka. Lagu piran puasa niki dari benteng para jamaah manik Nabi malam yakhriqha. Selaman dia tersedak, selaman dia terpekotong puasa niki isi 2 perkara. Simpe niki bikadzibin wa ghibatin isi nyemongok isi berugong wa ghibatin dait ngompet. Nah, lamun girang ngompet bulan puasa raos dengan. Lamun girang berugong nyemongok bulan puasa aja din bau puasa niki tapi ya jari benteng, jari dinding ile api neraka. Oleh karenanya hadirin senami rahimakumullah sila yat ngiring berusaha sinsa puasa Ramadan niki arak sekali setahun tad gawen dindiin bayi ya jangke side pahalan puasa isi ngompet dait berugo. Sanggup ibu-ibu? Sanggup? Sandi sanggup ja oleh itu. Perut sedang kosong lamun tian kenyekan di berisi adalah kurma.
Nila pelecing sin sompel. Telu cobek. Terus pesor telu likur di sepelang. Berami tam dek pejan. Okay? Sila. Lamat ikuti berami cara Rasulullah puasa. Mudi min telu tolang dongih mau berdoa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Lama mengenam rombok nisi. Zahabaz zam'u wa batallatil aruq wa sabatal ajru insyaallah. Yedoan dengan puasa. Nah, lagu lamun kurma doang dia tercampur syai. Jadi ini sih Allahumma lakasamtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar ra. Nah, lamun dimin kurma mencampur syai. Zahabaz zam'u wa telang wa badak kene. Wa batallatil aruq wa tak basah wa huwa tuat belum. Wa sabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan saya tetap tekican pahala insyaallah. Bukan doa. Piranto dengan berdoa, wamsak bekelur. Ni kenyakan sandi dia karing nabi seima atau nyerimut. Allahumma lakasumtu ni. Dia ye waktu dengan berdoa no. Wasak besuh ampun berdoa. Nggih. Kami jati ya nebanti pak berdoa dulu ni. Salah no. Nggih. Tak dengan berdoa suahan tama mana-mana. Okey. Diminta lengga kai misal atau kurma telu tolang butiang tetap pituk doang. Okey. Pituk tolang. Kurma sak aji sekat 1,500 kilo no. Sak berdoa pelonggot-longgot no. Okey. Ni kadut berbuka. Kami para jamaah arak sekali setahun tak puasa segerah mdik bani beli anu sak solas siap berbuka. Nila kenyantara lamun darat tebeng din berbuka si kurma. Pelit temaran no. Lamun dinarak kurma yang pun naik pote. Lamun dinarak air pote yang pun anu mateng. Nomor 3 tu anu mateng. Jadi kurma niki dua macam. Arak kurma sak masak selapun, arak kurma sak masak sepelang, kuning sepelang. Paling afdal isi dengan berbuka rutab kurma sak masak sepelang, kuning sepelang. Ye ben kadu berbuka si Rasulullah kurma sak rutab niki masak sepelang niki. Kembali para jamaah pun kadu rutab Rasulullah sak kuning ye mateng, sak kuning ye manget, sak beyak ye mateng. Jadi ton sak dua mangat mateng jari. Pak kurma rutab niki. Alhamdulillah 3 tahun tiang ni ke Mekah. Ye doang mau kadu berbuka. Tinwah kurang lek 1/4 kilo amun di ke Mekah. Terombok air zam-zam 3 gelas. Lagu oleh tarawih ndek mangan laon no sak nyaur doang. No si keberkat sak teparan aran kurma dait air zam-zam sin berbuka ni ke Mekah. Jelas jamaah? Jelas sabaru niki? Tulang. Apa manik Nabi? Likulli syai'in zakatun. Apa jadwal buruan zakat? Wa zakatul jasadi as-saumu. Jari si dengan bersihan awak adalah puasa. Tekan piran setahun nggih. Setahun dimin tanggal sekek Syawal jangka datang Ramadan samakin arak doang lantur-lantur. Apa kena lantur-lantur? Luwih dosa sabit gawe baik dengan disengaja atau dengan tidak disengaja. Nah, teki cantang sami kesempatan lek bulan Ramadan niki untuk membersihkan jasad, badan, tubuh awak dengan puasa sila. Maramanik Nabi zakatul jasadi jari zakat awak as-saumu yaitu puasa. Zakat kanak-kanak tak puasa kadin sak bersih dosa salat. Kani manik Nabi para jamaah saya puasa bulan Ramadan, nggih. Lagu kena tan gawean. Ikana manik Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Saya puasa bulan Ramadan, imanan semata iman kepada Allah, wa ihtisaban dia kerjakan dengan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, tetampunan dosa salah insyaAllah berjulu. Mudah-mudahan dosa salah yang belum sami sawah berjulu berkat bulan puasa Ramadan niki insyaallah akan diijabah dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Lah, sejam lebih. Lanjut. Dia mengandot ibu-ibu? Lama mengandot je oleh nak baju dulu. Dia paksa am tukul. Nah, makin yat ngiring sak kedulu, nggih. Masalah nuzul. Masing-masing nabi, masing-masing nabi niki bedoen kitab. Kitab apa aran? Kitab samawi aran jamaah. Kitab samawi. Tapi karena samawi datang dari kata samaun bermakna langit. Artiin kitab Allah Ta'ala sak keturunan ilik langit juk dunia terterima isi masing-masing nabi yang pun teparan kitab samawi. Taurat, Injil, Zabur, Quran niki sampat niki teparan kitab samawi. Sampat kitab niki keturunan ilik bulan puasa bulan Ramadan cuma beda-beda tanggal, beda-beda malam. Okey. Pada tentang keturunan. Sampai kitab niki. Bulan Ramadan doang. Nah, cuma itu perbedaan kitab suci Al-Quranul Karim niki keturunan arah ulama bahasa kena tanggal 17 Ramadan, arah bahasa kena tanggal 24. Tanggal 4 likur. Nah, yang pun bermanik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna sesungguhnya kami kata Allah anzalnahu menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadri pada malam qadar. Pada malam qadar. Isa bijuluk ile malam lailatul qadar. Hadirin senamiyah rahimakumullah. Dari Nabi Quran keturunan lek bawon dunia Al-Quranul Karim saat yang pelung wasami dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran niki ye jari imam. Okay? Sakalamut tamu juk dalam kubur, ye mati tamu juk dalam kubur, dimin biholik dengan sak betukak datang dua malaikat berketuan. Marabbuka sai Tuhan, waman nabiyuka sayaran nabi, wama imamuka apa jari imam li bawon dunia. Apa kanan imam? Apa jari buku pedoman hidup kadem sak selamat dunia akhirat. Ikanan niki, ikanan imam. Sangka jamaah senamnya rahimakumullah. Al-Quran niki jari imam. Nah, sai pia Al-Quran jari makmun. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya orang itu akan mendapat kesesatan yang nyata. Lamun pina Quran jari makmum. Al-Quran tepiak jari imam, jari pedoman hidup. Dede milih turut si Al-Quran. Al-Quran yat pati yat turut. Malam saat pertama teturunan tekolok mula Al-Quran senikman turun tekolok elek. Lauhil Mahfud malam Lailatul Qadar teturunan ujok Baitul Izzah atau langit dunia. Kira-kira 2 tahun lebih yang pun lebih keturunan bin terima si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sak telung dasa juz. 23 tahun lebih kengone. Keturunan elek napiaran elek langit dunia ojok pribadi Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tergantung nabi sak terjadi. Jamaah senamiyah rahimakumullah. Mulai lamun arak dengan merari, nggih. Lamun arak dengan merari. Saknina salah ujuk semama atau samama salah ujuk senina berlaku hukum qisas. Tapi hukum qisas. Apa kanan qisas? Al-aina bil aini ini dalam Al-Qur'an. Lamun loek maten dengan teloek matem. Dikaran qisas. Al-udhana bil udhuni, lamun palang kantok dengan tapalang kantok. Yaran kisos. Wal udhuna bil udhuni, kantok kanje kantok. Wasinna bisin, mempantau gigim dengan jake rapu, tapantau gigim jake rapu. Yaran kisos. Nggih. Niki ele awal Islam senikman turunan ayat. Muarak sekek sahabat aran
Sa'id bin Ruahah para jamaah. Senina januk kenyantaran teh. Din bau telah toleh semaman ngumun